Yeah, mala, nyok, mala, happy Sunday. Nera ne di ala tochi bere ne di jan baro wuda baro wan yana long. Che nyor ke chut gwan ka gat ke ye ko ngare rode. Anya mani ne meri yang do pala nga yendi ale. Che tarara mat ko gwa dum ti de magor ba barar ko ba yenong ken konen gor liang ka community dan. Bana lo ilani kon cer ka tangwan ka goro baro ai ba appreciation kam ne di altin kone chi dier. Kanya mba gwa me ba kam gwanda na gatang baba gatang kilo ide chete the long ko jin chite chunga ki dier ga community dan chi ba larmen chi to ka nga kilo ide chete the long ne di ala kona chi shop tin chiang in bok tin che je cha me tin kon che ga je ne di al che ga te ke boy record ni to wan mama ni di al especially elders dual cost mama ni division 20 male ta kora ko kor me di de long ya ko nyal ko ci ko da moy kanay to go kora lo de te ko ko charan ci ko ko chalang dun che liang ta lo ndi ne jen we ka kwana na ka to nga chingal per ko ga to ya ga kel mi agele na rai community ka dan ne di dan mo go ga to mo ci ne na logo ci kan ci te ka wan la ngene da ra la gore je be cia so changa je la yang je changa miet ka tindi ala kona miet kana da ken yang waje yang yo telephone and then che ba la ye chine di ara je chi mama ne di ar chi ke chop kuda anga chola ken changa la ke ta na ta ko ya so chi la de che tel community lo ina lan ye kon aram kel mutere ne ndi ala kona de nga bala ken ko ta kel ka dor se me ta ken dit kon kine la radian ko jen cha ka ngie ko ba ka bum ta ga tun wan to wo je ko community dan ko nuari akin mala ne barar kon ga de ti shi wo chi ga be ka ko long wala wo me chi duwar cha la be je sira ro de bugul long bingal barar ka pes ko kuira mi di ku lo goro go bikan jeri zan la ra ga ne ga to dun lo de te yen community ka le won chi dier and jo yen dia division 20 Viva division 20 Viva mama na division 20 dial Viva so chilo le tere alderi mana baba na ka dial ko na changa chuba kene pinching mana gwa dial ko na tatin ko mala ye poda charo de jey gan ba ben re ka tin dial ko na gora baro ay tinan wala baro ay ba chum kam ne dial ko na tiame babarar ka ku chuma ka tin jiya ba chum la kam community katin kone ci je ko community baro re nyoka maro jaba katin di ajen kone ta kontin ta wini kon kana ta security kane na kon luanga ko bi amisi nyen bi chia ko da mo chia mine kon di atun wana kan baka walliam ba chom da ba to ne ba to ka chiang ba to ga jama'i community manya biel community ke lew jido le dan diok tinta ga tici je ka ke ba ko lo waka laudial wo ba ye jo wona ne te ke din malalara chokon jo go kon ne tin dial kon ada me cho gore itwor me put ka South Sudan chengtere go ka bigo betel babarar ko jen ci gwada men ci ko da chatin ce cho la ja kono na mo ana gen kelin bum ngare ta kada ko la jeje wo ci bible la ne ke wode ba do liu ku chweidu dum no wote le me deje de ka liu ku sham kana ku chwei kan yam do ka jogdo mukan gwal ka ne chop ko gwancha tele me deje na ngari da makarodun kel especially family na tati men chiti diala ti chika to tene wal jamani tama ja barar ngan nyando men be ngwa ka ngalo yendi diala ko ne chiane dam ne ko no kuli jiena wala tele yere rewa kon rewa da yene diala ko no bu yena chang
ariya ga nana ci tuo ariya da mununo wangan gwar ya ka ce mer nyin ka ce ka poi ko ngane mende le de ka ngane mende jal re ina da la wajen ta kana ci de dun ce tuo jo ji go jira mu gulu wujuma je ro du ka poi wangdu le ni bi mu go a ci ka nyando je ro du ka poi wangdu le ni bi mu go a ci ka nyando ko go ngai ne wo tiri ci kala especially my dear uncle ni kernyo ala titi ci kala ci doro nani chal ke yidi ci gad gan jang di ala kon te ci kula da wuru te ke wuru yite ga wala men ci kala gete bombom ci do may du penpin batte di ala kon ci lat ajene mo yi ka dol ci dol kula ben ko wa baji gaira ken rama bay loy de ngan ramya go ngan chang batti ne wiya ya cha wiya kam nyal wo mi turkel tute di ala kon nyako guru te lo gur me de liu te lo wudo din me de liu ma gar wuni chen jey wuju gwati tino mane na ngatino la yan ji mare dial banara ngawe je go wu wur mi liu ka kwijanga titin jira ma titino kwa chek jin gut biye shor janande lar na ma abi chono da dien ba waka family sia mare ne ji gwal kwan tu le gwe sia mane nya to en biet ka kwi sholen ci wate dup shol janga da na yero ka walga payam icharo da madur mi chal ka selfa kana daw yot kana yat gat jimai chelat ka tok de kana jimai kana ka yon mach ni kor wode paneda ne pai wo kon chwal wo mut kana nyen kana bar chelar ka leb de ngar ko ngache jien charo da mat selfa barar ka male ka family kelio wo chen ke liwon wale shwal chieta loy ka kon jeno kula rai ka kon ne de kon chal ke jinal wo liya chi luin ka kon ne de kon chal ke ga lo ka koro ko kui wura jang ban mi chi chwal che jien kanana elo tin kon na karodien che open te de ra mi chal ke gwanter ala chwal che tidilat doran kon jimai gen kor bu na ma meda na cha kuin kon che tidit cha galat rai kare ka te dia la kon tiema te chi chwal kalat mun wo chi liya da che gwa ka kon ko wo che lar che waka selfa chana je be celebrate chi ko da lar ne che wo che le liara mo gwa kana idiatin content wi mon ka che chaka chagde che wo che ngani ngwante aru mi sienen che liu lo di chitek abia lar go ne che no go che liu che wela bene ko wojin sibe don wi mon biliu lakin le de titi beti ken liana na ci liu ka chwal doran kon ji mai dia liana na ci chwal me ci liu ka je te ka ne tu wana cha war gang na cha ga garakan tilar ka je ngot ko go ani jen ba ci tol gira ma gor war ga ci tol ko kan de dial te kon de roi ka war ga riu de dial tu wana kan kan daw yoda kan so ci liya da cha go yo ga family ke liu woto kon dial ke kamen ci to ka shwal yen ju gal kon tu liya gel dial ta kon dial ke ka rian ci to ka shwal wo sha wona ga jebe gwanje no wetin mi ci gwana te dial te wal jom te kon te sha na ga gur mi chal ke ma bodol ala di te sha na ne witu liya gel mi ci kay chwal ci kana goy leer biya bom dun biya chu ngai yene dialo kon ci ana ci aka da ko choro bon kamela diene
so jeri zoni jo ye chola telo con celebration ya chol ko tera mache yuan ma but mi chete gar kon me so la ku rest in peace me you are so rest in peace te dia te ko ni le ko jo ba ka ti me jima ideal an chilia de chegwa la de kon ka kon e kon ta social media family kelio men shi shol kwan tulie just men shi da chabara la nyando pal jo yendi ala mali ko mala te kel ke ye ko comport pare shol ke woni dia le kon e li wal mai do run yendi gwal tulie te ka woni ti li wal mai pare shol ka ke ko mala ate kel ka man chol ka ate kel ka god chol on be ben gwa me te ke message ben ka message me we ka ne de kon chal ke lo nwer ka ne ji do me chal ka yut lo nwer ka ne ji do me chal ka yut la lo nwer kon chal ke ji nyirol ne titite ko na kana ka ndu pa jor pa na je la moro leni te kara me chi we ka nyira me be me ti jar me chi jen gwa na nan chal ke jen ka jongole ka ride ajani che barom ka mun mora leni mi dida long mi jella la wajen ngo wa char ka ngo na ngo ni char ajani mi che ba yene ayut pin ka jen ba yene dor ma chal ka nyirol county ba yene japin ajani ngo wa char che be la wa chiru ne dor chienda bad be ke la wajen poinde ngo wa char che de ro dor ma chal ka ayut county che dong dar wa ka nyirol county kene ne to ka lara dar yene de konte ko yot kana ne de konte ka dor mi chal ka nyirol county ta e jena mi kana ri sha no ko wo kan panke lara je ba gwengu je jene chi je ga gire ta pe bor je wo kon mo ne ri jog den kar bi ni la wo jen ke de konte bor cher ka ji malwal chi hat la gan moro leni ka kan ba na ba na kan ba cha ka ne ke lo ba ka la cha ka kan ba na ba na kan mi kana ri sha no ma bodol ko wajen poinde ba ye ba moy kare yelo tie da rodun the same people to kon gor ka je kana go kan panken bi ko wo ba gad kun to kon ta kel ka ba ga jo ya ka ba morle no kor ka kan the same people to kon jo ka morle no ba ye ka ga lo ka biya ka ko ba kur ba ko ba tere kan rai la de che la go jen poinde cha kan ka jen cha banan ka tila de ka che la go chi ka je gre ta pe bor je ka ma lo le chat ke de ni tel per ko na la gan mo le ni le nga ja gwa rai me che we mo we kan chi kan yod yik pin ba cha yod ba ka na pinya ken ka bi ka na ka dor mi chal ke nyirol county na ma lar kel ka lar ko me benen wale ja wondong dien kane diala ko ni diar ke dun dol mi chal ke boñ ka ngai malwal yen sie mare diala ko ni cha dab kel ka boñ ka community loka ka community dor mi chal ke dor sie man nyang family ke liu boñ cha je cha kop cha yen jara ya lar ye medan na me go nei to kon ta kel ka ya gai ko kan ta ka jel ko go gor ka je ba ga to ko ni chal ke ga loka goñ ka keken boñ cha yen kan ni ko ni yan ka boñ ka ni ji to duel ka jirian ka ji point dan bruno ko cha kore cha lo ko cha je yene dial te kon te diari paneje go le da ne kan baratin te gor yene go de barai ka kuibunya te non balaran tame boñ ja tin ti gina nane cha yen tin ja tin mo ko do loy gan juri tin kwa la non ka na u ya na ke ko go ba ye kula moy ka yo mo wa loy gan juri ko dong ba boñ loy jo yen dia lo go pa lo kon ban dia lo kon to kontin dum no wona de kon yan ka boñ an nya ndo cha ka ngai an baba roi ci bonya cha barar ko go te ka hina balar kon bari de mo baba lar kon ci boñ cha barar bat ka yene dia lo kontin dier wona dia lo kon len yen tin chenen yen go cha boñ cha yen anay de kon te kel ko kon chal ka jimara dan ti te ko ra mi je bay jo kana kailo ay gwante yentin palla ka kon nyala wo boñ a bagrar boñ ci yen wurjanga wala kan je woni jani ti la nan kana la non kana jike jinal la non ka jenas yes your tb for sure chane wurum bum chane je lost and may you so rest in peace I know
ngai je go gut so ka kui ka mi sie ka wona jang do kwala non kana be jikie ne jinaf ba ka kula kam ka wi na je mi ra ma cha goro wa ba na ken ba na che jen ba che ka ngai mani family to kona baka tin an baka bala duor ko go kana kana da kona chara mat kirka me cha la ye wala wonta ma ka jube cha ka bana jang buor ka cha bana barar ka dali ba kana lo baka bala ye lo da kona chal ke jinas tinan amana lo da ka jube wondo ama wo bad ya ngai ga wona ka ken group tin chara ya la ka kona ka ga lo ka baba lariye bonja tin mal poinde jeri nan de gorde la kono na mo ko kuine no kon tin kon ci ga kuine ne dia de kono dia ka kui bunya ja tin bonja ka sigen again bi message am ba woka dor michal ke re dwar ka Kenya message me we ka ne tin kono la families kon dial ka Kenya all South Sudanese kon ta ka Kenya nanga message me ko rodun ken kwar la kwar wai ka Kenya ja roi ka juko cham wa chi ne tin bor ala wo ju chal ke Ebola cha kap dor mi chal ke Congo kana dor mi chal ke Uganda batele ke kes chi tele kes mi to ka Kenya dung do gon tamen point en kwar la kwar dor mi chal ke Uganda ja roi ka ne tin bor jo ka je wo jen point de bine moy ko gwa me ba Ebola ba wati tin rai dorun ka Kenya ba ne to kon ta ka kes ne ka Uganda ka ne to kon ta ka Congo ba ka nan ka ba ko ti re dwar mi chal ka Kenya cha jo ba je mo ka yote 1.7 billion dollar rai mo jatin kwa yela la ngot kan ta da ne pentin chi dong da pentin ne tai maybe dong cha pentin ko go mi chi pen yo ne ka kwara ko ne chal ka kwara Afrika ajena nana tu kon ken gor kan yo shikaria ka civilian a chang me beran wona ba ka che yoga che gaje che ja wane be liu so mi sie ka me dan e lakke ka kui dar mi chal ka me lakke ka COVID-19 me chu kon to ka Afrika me chu tan kware je ko COVID-19 kana ben ka Afrika bad ko ka ne je gatet la non na mate ka kes bana kula bado ko wata tan wi ni kon chi ka me te South Sudan min ta ga chang tele joy mi din mi sie ka COVID-19 mi chu na chu ka na long ba chu ne tu wan chu ka liu ka Kenya long kwa yela la ne dial tin ko ne to gwa ba mo tin ta ka dor mi chal ka Kenya yen families dial ko ne tin jo ga do gojen atara roda min chal ka tiona rodien apal ke ko go mi te ka gwan jo mi shi joye ma jakab kan non ka jara idwar mi chal ka ngada ka non ka jara idwar mi chal ka Kenya ka dong chara mo che nyot bieje ala je mi chal ka Ebola ka bana ka male Ebola ka ba jiba wojen mi chi gwan Ebola che tiam kudu ba dere je mi chi amal ka go bay kel na gwan Ebola chi mit ka tan kel dere je so kata diala to lara ka ye go je mi chal ka Ebola gor ka je ba no ne timbor mu wa kwar Kenya wati am yo beben balare je gat ne ka gatin ko ne ci del amana gat wel gore o jin mi jira mati ka gati tiene tete dul gore dire tetken gor gloves ne to kon de kala wara dul gore ka gloves ka jen ba dire ko min chal ka sanitizer e da ne cha kon use ka min chal ka COVID-19 ko wodi gan ngi ko jen mi cha waka mam dire tet ka dera kala kada roda moy ka jen sanitizer de tet ka dera ka yir ka je ka dera gloves ka dera kalas de masni de ka kanaken de ya larje go palangar kuire yena ga da ko kien so na me jena no gora balar kon ko kujo mi chal ka Ebola andong ke beto wo bela Kenya karo dong be kala ken wi is Africa mi ci ne ti bora lara go jen ba yo ba ka kam nas ka jen kujo ga mo ko wo ba kula chop ga to ko jo di alat ka naka katet man balar ye go jo do ko na ko na kare mo nan ka Africa tanke la ka je role metene tine je ke role ti la nan ka tet ko go jen ba population an ko na African ba reduced egem kan ide ko ni chal ka siasin mi ko na ngai ko ide yal ko la maskini ne dialten konti la hali she chap chika na ngai
la ling yene je wo jwe me che to la ki la ka ka tit mun go je ne bo la te la wol la ri yende ala yen families dia lo tie na gad wan re lente to ko jen bana na mo bana la let bana gad kon bana ka ko gloves ni ka bana ka gor bana wol shal ka sanitizer bana je ko wol nan je la na jams enemy chi nyot mi ci tu xie moy ka je de to won wo jen xie de wo je a wol mu go de gad ko gor sanitizer de kam kam ko del gora so la de lan mi xie ka wono en go kwer Kenya cha jo ba kam yuti 1.7 billion dollars xie million e billion na ka yuti to ka Kenya gwa do nga ya che ka be let go ba ye nongi bola antame ye ne da kon chal kai chap Kenya cha ya sell out ya wore ka mu ku ye lo den tame ye ne da kon ta ka Kenya ngai je gwa cha ka bore de ki wur nan che ka de mai pal so titi ka ken ko no ngarar ye ne dia la kon tin ci dier bar loy ka tin tela go ko mala changa ko gwa na ta tin che ro de je an che lu re la ni kon ti dia la kon ci je ka nyin kon dial kel kon e do kon ci al ke jinas ni ku yere man ku yime ki do ram kel bine dial bi ro bi ci cirin te yitiam bi ro do campagne mat bat ka gwa ma tot bi ro nyok lu jo min che de parwe kanatin kontilat ka queen na kon ka war ka ne changdar me dan te ka ne de che kam account na la jak yo ka je an changa kam report panaje anaitin kon ko la je painan te la kap ka kwa kona ken wo ken te ka yudu cha receive ken ra ya account na mala we ka nyen kon de jo goro wa jira mo dir la lakke ane kon dia de lat ko jen cha polo wa ba shona ba ga shar online ba de mulat de receipt e dana ci jene yow de ci aka nga ka de nga lar gwa wo yowtin ko yow la ka wo ko ga daro sometime te ga yow kon ti la we ka jiboni ka yow kon we ka lwa tin kon chal ka ne tin chu che ka families kon ba yi ku je jira ma go yinga ma gwana na titin an go mo ngi je te ga mi ci lat ka jen ku ka mi ci ko na ka ken receipt ka ne ci aka nga ber kanga dungalar gwawenan dungalar gwa wota totin ko chira mo che ben ka ji finance cha yo to cha ka receive kan bat cha chot tengo ko accounts mi jaka yo ko tin ka afir ka chi chot la ben ke full yo punem ke lo cha la de ke la ngoje mo de still ba gwana na bag yo tin ma cha la che ko la de la ngai ramana ko la gwan benga so karamana ko yo le receive ka nyo da long ajeno ko la jone yewo mi sia yo sia kala ka ji finance tin kono kam kon ka ngani bianga kam risini ken ko ba ko la ngai ba ka ban gwar ka rei bawdan wana la ka risini kon dia tin ka ba gwan gwan watin ba ko lar ji finance go la ka gwa mene so di kan kono ba gone riet ka chamal nyoka luye yene dia la kono to gui wara mi cher ka male la wate gwa ma lo yene ye chelu ni ledan from today onward mo de still babarar anytime time go lien ka ye balet ka ye an chilo ide tes ka community ka liu ko wodieran karan go ani jen mi dier kon karo dan nyo no ka nyo je wo ngaye ne puje melat ke ne kun la ka kuidun bad ring kana loj ring la nyone kariem a loj riem chenga jine bu mi chere ni job ma ye job chine duma la te ka mela to ti dial ko la karo dien chienan chi ko go jeke dung no wote la mai kala baka bal ka kuine ne dial tin kon chal ke ne tidit an chero de je akon mala ku tekel ka ye ka yendi al ganga aye pode ka ban le je ka ta no kon to go to we ka benta bye for now.